kular hakan ikasni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hop do. Kikubor kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban penkrai api na kabenda ka Neet. Para khoi ki riu start riu shampang ki baset Jingkylli nak menta ke eksamen Neet-Ug. Kelas aset kod hakawe ke caka keba omdan menu-menu betiap bakani ke jing set kod lani ke lockdown nakabenta jongki kan kod haka arhui terik mentau bonai haduk benadap tho ek eksamen. Lait hu ba omtang ki Nongset Jingkylli henlai ki translator ki ba translate ru ki sya set lang haju hakawe ke caka kabala penbiang lut ki jington kam jongki baro. Lali akumni di Hadien beladan ke jing Lait tu jongki Jingkylli men shampanai kabala penbitar ya ki arfu arlang ngut tam ki samla ki ba tho ya kan ki eksamen. Ki hubor ke Lait hu balak perkhing bha bakin pendan ka mobile phone lani laptop. Om Syahru bakin deng ni ki baje smartwatch. Bala perkhing ru bakin ya kenduk beriau la nyok tangi ki tu ki bala ajing bel lada don kam e. Ya kan ni jing perkhing lali ada katanat puli puthi ringkat baka National Testing Agency. Ke eksamen jong NET kan long ka arpui terik matau benai. Laduk ka puar abaje no phai sngi. Haduk san shpawa janmiat. Kani ke eksamen kan long haki sanspa asan hui teli kinong ba hakal lengkari India bat khatsau teli kinong ba pat kibadan syabar jong kari India. Kasorkan India kan pha dikiling sun jong sipai Air Force panra iki Jingkylli syaman laki center badai tho eksamen. Kanang bakat omdan ka jingli atu hasiteng lenti. Kani ke jingli kasorkar kalong man pentikana baka eksamen kan long kabakhuat bat tanggi badai hok banyo kidei banyo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Slung is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEM's, our ride, our future.